Nk'uko byari byitezwe byamaze gutangazwa mu buryo bwa burundu ko Perezida Museveni yegukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu umwaka wa 2026. Nibiki bibaye nyuma y'uko iyi nkuru itangazwa muri Uganda? Byifashe gute muri iki gihugu nyuma y'amatora? Utavuga rumwe n'ubutegetsi Bobi Wine ugaragaye mu mashusho avuga ko yacitse inzego z'umutekano akajya kwihisha, wamaze gutangaza iki? General Muhoozi Kainerugaba, umugabo w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa perezida, nyuma y'igihe kirekire adakoresha urubuga rwa Twitter cyangwa se X yagarutse. Misiyo yari afite n'imwe, ni ukwandagaza no gukina ku mubyimba Bobi Wine we yiteka Bobi. Amaze kumutangazaho iki nyuma y'uko atsinzwe amatora? Nibiki byaranze ubuzima bwa Perezida Museveni, umutegetsi w'igihe kirekire aho Uganda iri mu biganza by'itajegayega? Ikaze tubivuge muri iki kiganiro. Iyi ni X-Trend TV. Jye nitwa Mupenda Joel. Imitwe myinshi y'inkuru iragira iti Museveni yatorewe kuyobora Uganda muri manda ya 7. Ibi biraherwa kuko perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yongeye gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 71.6%, ahigitse abandi bakandida 7 bari bahatanye. Komisiyo ya Uganda ishinzwe amatora yatangaje ko umukandida wakurikiye Perezida Museveni ari Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye mu muziki nka Bobi Wine, yagize amajwi 28.72%. James Nandala Mafabi waruhagarariye ishyaka FDC ryashinzwe na Dr. Kizza Besigye yagize ijwi 1.88%. Abandi bakandida bagize amajwi ari hagati ya 0.21% na 0.53%. Amatora ya perezida wa Uganda yabaye tariki 15 Mutarama mu mwaka wa 2026. Komisiyo y'amatora igaragaza ko mu bantu basaga miliyoni 21 bari kuri lista y'itora, 52.5% aribo bayitabiriye. Iyi komisiyo yagaragaje ko habaruwe amajwi miliyoni 11,90,848 yakusanyijwe kuri site 50 zo hirya no hino mu gihugu. Aya batoye Museveni ni miliyoni 7,946 n'abantu 772. Aya Bobi Wine ni miliyoni 2,141,238. Mu gihe aya Mafabi ari 209,039. Umukandida w'ishyaka rya Conservative Party Elton Joseph Mabirizi niwe wagize amajwi make. Mu gihe amajwi yatangazwaga, Bobi Wine we yavuze ko kuri uyu wa gatandatu we n'umugore we bari mu bwihisha ahantu hatekanye nyuma yo guterwa n'abashinzwe umutekano ku wa 16 Mutarama, bari bafite kajugujugu bashaka kubafunga. Uyu munyapolitiki yatangaje ko atemera ibyavuye mu matora byatangazwaga na perezida wa komisiyo y'amatora Simon Mugenyi Byabakama, kuko ngo naho bihuriye n'ukuri kw'amahitamo y'abatoye. Yagize ati twanze biri gutangazwa na Byabakama kubera ko ibyo byitwa umusaruro ari gutangaza ari ibihimbano, naho bihuriwe namba n'ibyabereye kuri site z'amatora. Bobi Wine yongeyeho ko abakozi benshi b'ishyaka rye NUP batawe muri yombi, internet irahagarikwa hagamije kwiba amajwi y'abandi bakandida. Yasabye abanya-Uganda kwanga ibyatangajwe na komisiyo y'amatora. Amatora ya perezida wa Uganda yahuriranye n'ay'abadepite. Mu gihe komisiyo y'amatora yatangazaga ibyayavuyemo, mu bice bitandukanye by'igihugu habaye imvururu zatewe n'abataranyurwaga nabyo. Polisi ya Uganda yatangaje ko abantu 12 bapfiye muri izi mvururu, abandi barakomereka. Harimo 7 barasiwe mu karere ka Mutambala mu ijoro ryo kwa 15 Mutarama. Bivuga ko bari bashyigikiye umukandida ku mwanya w'abadepite Mohamed Mwanga Kivumbi, ngo barashwe bagerageza gushaka kwinjira mu buryo bunyuranyije n'amategeko ahaburirwaga amajwi. Mu mujyi wa Kampala, abaturage bo mu gace ka Makinje bateye akavuyo kubera kutishimira ibyatangazwa na komisiyo y'amatora, bahangana n'abashinzwe umutekano barindaga umutekano wa site. Umuvugizi wungirije wa polisi ikorera muri Kampala Luke Oisigile yatangaje ko kuri iyi site hongerewe abashinzwe umutekano kugira ngo bagarure ituze. Oisigile yagize ati abantu bacu barahari kugira ngo bahagarike akavuyo. Ntabwo nakubwira uko byagenze, ubu kubwo igikorwa kirakomeje. Amatora y'ubatandukanye n'ayabaye mu mwaka wa 2021 kuko abatoye Perezida Museveni bariyongereye, ariko n'abari kuri liste y'itora biyongereyeho abarenga miliyoni 3, hitabira 59.35%. Mu 2021 Museveni yagize amajwi miliyoni 6,42,898 angana na 58.38% by'abatoye. Bobi Wine waje ku mwanya wa kabiri icyo gihe agira amajwi 35.8%. Mu bakandida 11 bari bahatanye, uwa nyuma yagize 0.15%. Muri ijoro ryaciye nibwo General Muhoozi Kainerugaba nyuma y'imitsi myinshi yongeye kugaruka ku rubuga rwa X nyuma y'uko hatangajwe ibyavuye mu matora. Birashoboka cyane ko yari amaze iminsi asa n'uwahariye umwanya we wose akazi ke
bitewe n'ibihe igihugu cye cyari kigiye kwinjira mu by'amatora, aho inzego by'umwihariko iz'umutekano ziba zisaba kuryamira amajanja. Muhozi yagarutse abaza Bobi Wine ati, ahantu uvuga hatekanye ni mu bwiherero bwawe, ibyo kubivuga yabitewe n'iki? Reka twinjire muri iyi nkuru. Iyi ivuga ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko nta muntu uri guhiga Robert Kyagulanyi, wavuze ko yihishe kubera inzego z'igisirikare na polisi zaguze urugo rwe. Kyagulanyi wamamaye ku izina rya Bobi Wine yashyize amashusho kuri X avuga ko kuva ku itariki 15 Mutarama mu mwaka wa 2026 akiva gutora, urugo rwe rwabanje kuzengurukwa n'abashinzwe umutekano, ndetse nyuma bakuraho kamera zifata amashusho. Bigeze mu ijoro binjira ku ngufu mu gipangu cye. Bobi Wine yavuze ko akibibona yakoresheje ubumenyi afite ashobora kuva mu nzara abasirikare n'abapolisi, ndetse ubwo yafataga amashusho ku wa 17 Mutarama yarari ahantu hatekanye. Nyuma y'uko hatangajwe ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu bigaragaza ko Museveni yagize 71.6%, agakurikirwa na Bobi Wine wagize 28.70% nk'uko twabigarutseho, General Muhoozi yahise yandika kuri X ko nta muntu uri guhiga Kyagulanyi, ati ahantu hatekanye n'ubwiherero bwawe kuko nta muntu n'umwe uri kuguhiga. Kuva ibikorwa byo kwiyamamaza byatangira muri Uganda, Bobi Wine yatangaje ko abayoboke benshi b'ishyaka rye bafunzwe abandi barakubitwa bikomeye. General Muhoozi Kainerugaba kandi yifashishije amashusho ya Bobi Wine yavuze ko uburyo Bobi Wine ari gutakamba aribwo yakoresheje mu by'ukuri ngo yigarurire umunyamerikakazi w'umuhanzi Beyonce, ngo ariko bikomeza kugenda bibe by'ubusa. Kugeza igihe hatangazwaga amajwi ya nyuma byavuga ko imvururu zabaye muri Uganda nyuma y'amatora zaguyemo abantu 12. Igihari ni kimwe, nuko Perezida Museveni yamaze gutsinda amatora. Inkuru y'ibyaranze ubuzima bwa Museveni ivuga ko avuka yavukiye mu muryango ufite mu bwoko bw'abanyankore. Ise yitwaga Mose Kaguta akaba umwarimu, naho nyina akitwa Esther Kokundeka wari mutima w'urugo. Museveni avuka yasanze Uganda ikolonizwa n'Abongereza, bituma akura yigishwa umuco gakondo, ndetse akajya no mu mashuri yasamwe n'abazungu. Ibyo byose byatumye agira imitekerereze yagutse. Umugabo wize muri Mbalala High School nyuma y'uko arangije amashuri abanza, ndetse nyuma ajya muri kaminuza ya Dar es Salaam. Yafatwaga nk'igicumbi cyo kurwanya ubukoloni ndetse no kwimika impinduramatwara, aho yize ibijyanye n'amasomo ya politiki, ubukungu n'imibanire y'abantu. Museveni yashakanye na Janet Kataha waje gufata izina rya Museveni. Bafitanye abana 4, arimo Muhoozi Kainerugaba wavutse mu mwaka w'1971, akaba ari umusirikare ukomeye mu gihugu cya Uganda, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Natasha Kalugire wavutse mu mwaka w'1976, yakunze gukora ibijyanye n'imideri, ndetse aza gushakana n'uwitwa Edwin Karugire. Hari Patience Rwabwogo wavutse mu mwaka w'1978, ni umupasiteri. Ikindi yashakanye n'uwitwa Audrey Rwabwogo. Haraza kandi Diana Museveni Kamuntu yavutse mu mwaka w'1980, yaje gushakana na Geoffrey Kamuntu, ariko hari amakuru aherutse gutangazwa yuko baba baratse gatanya. Mu buzukuru ba Perezida Museveni harimo abagiye batandukanye, by'umwihariko abana ba Muhoozi Kainerugaba barimo Kenchulo Luhamya, Ihunde Kainerugaba, ndetse n'abandi bagiye batandukanye harimo abana Natasha Kalugire. Si amatora y'umukuru w'igihugu yabaga gusa muri Uganda, ahubwo yajyanaga n'ay'abadepite, aho naho hakomotse inkuru itavugwaho rimwe. Ivuga ko Moses Ali w'imyaka 86 yatorewe kuba umudepite. General Retired Moses Ali w'imyaka 86 yatorewe kuba umudepite uzahagararira akarere ka Njumani ko mu burengerazuba bwa Uganda mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu. Uyu musaza niwe wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wungirije wa Uganda. General Retired Moses ubarizwa mu ishyaka National Resistance Movement NRM yatsindiye umwanya higitse abandi bakandida 3 bari bahanganye. General Ali yatsinze aya matora ku majwi 12,858, ahigitse Patrick Tandrupasi w'ishyaka rya Forum for Democratic Change FDC, mu gihe umukandida wigenga Jesper Draga yagize amajwi 522. General Ali yagiye mu nteko ishinga amategeko bwa mbere mu mwaka w'1973 nka minisitiri w'ubutegetsi, nyuma ahabwa izindi nshingano zirimo kuba minisitiri w'imari, urubyiruko, uw'umuco n'imikino, ubukerarugendo, ubucuruzi n'inganda, uw'umutekano w'imbere mu gihugu ndetse n'ubutabazi. Yatangiye gukorera igihugu mu mwaka w'1968 ubwo yinjiraga mu gisirikare. Benshi batangazwa no kubona gikomeje kuba umutegetsi kandi akuze cyane. Ijwi rye ntirigisohoka neza, ndetse no guhagarara ntibipfa gukunda. Ukurikije uko ibintu bimeze muri Uganda, nuko nta mvururu ziza gukurikira amatora zikomeye nkuko hari abari babitekereje mbere. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe nawo wamaze kwifuriza intsinzi nziza Museveni. Museveni agiye kongera kuyobora mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere.